ke Lumpung ikan jat boli kabel ai kerteng de ke Rizon Give Grassroots Initiative Football Tournament bat kabel penyait de ke Rizon Sport Club Shillong kabdi ke Wayne ki kunhun kabdi pej ikam lek kai sport apo ke jela mentah kesini kat santrik nailor kelayu ben pli perdano ya ketika Lumpung football hamadan lek kai jo kesnong Maulong Riboy district akan ke Lumpung lawan bani mentah do arploi teli ki kunhun ke bana po ke Them Riboy bat akan ke sini pli la ikun persya apa ke New Star FC Maulong persya ke dok Them FC. Ya ketika Lumpung kencat bola lawan benpli do bak plilat tusok chairman ke Riboy Tourism and Environmental Development Forum haka jintur kat gitu khot jong ketika kunhun kinong ilam snong bat kiwe ke lawan bersakhi ketika sengi kumban shi atuk lengkot ke jintemu jong kunhun ben pelong ikum ke Lumpung kencat bol kalong ben ailat iki kun samla bakini shi mentai kam nak kai sport bat ling ba ke tournament kenjit ru iki players ke mikmat nak kunhun jong ki shi Lumpung lek kai baper. Ketika Rizon Sport Club laseng ngadu usnam araja ke Kendai ni layak inti ki babun ki turnamen ni la persyang ban set up ki tim ni la persyang ban ai ki trial nam tagi player ban ni la chip ni la participate ai ki bun ki turnamen ni dong dan ru ke jintu menta bangin seng saya ke academy nam taga ni yo ban jet ki player ban sementara ki ba bun ki tournament. Dekatnya Mainly minta ngin le suana minta ka district Riboy jungi ngi organize ya kan ka tournament abang tip ka Rizon Give ka Rizon Grassroots Initiative Football Tournament arja pulai kenang bangin yo banjet ya ki player ki ban mikmat ya kan ka sport club jungi lagi higher level minta ngi dang temu ban set ya ka academy hadin kita pada kinsa jit banget si minta ki SSA tournament nang tadi ki I League ISL idon ya ka temu ko ba ban kecil ki kena semua Ikum bangai iya ki jongki hanin ana ko gitu hoi kumba pila iya ni poster kini ki gidon contribution ni ki arab ni nadu ko sedang abangi la ban petulun ni bubun ki kam na directorate ki arab ni nang tadi gini ki government of Meghalaya ki arab ni ya hagi ba bunjat ki jinyarap financially but punta terterma ki arab ni hagi babun ki kana klub pi ka ketu ki player tangi sentang yam tahite ngirang nya choi ki senrang hadin kata pada ngikat dang tulun kapor ngidang pej la dang pli gilat mo tingin sa sedang ban pli saya ki kentero